Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Ovog puta sam pravila ovu fantastičnu pitu sa sirom, koja je zaista odličnog ukusa i zaista jednostavno da se napravi. Količina sastojaka koja je potrebna bit će napisana u opisu videa. Prvo što radim jeste da kalup podmažem i zatim stavim jednu koru, čiji ću kraj ostaviti sa strane, tako da na kraju mogu da preklopim pitu. Isto tako ću raditi i sa drugom korom. Sada ću da filujem kore. Sir stavljam samo sa jedne strane, tako da kada urolam koru, sir ostane samo u sredini. I tako radim sve dok imam sira i kora. Sada kada sam potrošila sve kore i sir, prebacujem rolnice u kalup, a u međuvremenu želim da vas pozovem da me zapratite na mom YouTube kanalu i time mi date podršku za dalji rad, a ukoliko vam se ovaj moj video dopada, možete ga lajkovati i također mi ostaviti neki komentar. I naravno, ukoliko budete pravili pitu po ovom mom receptu, voljela bih da mi napišete kako vam se dopada. Sada ću ove krajeve kora da preklopim, malo ću nauljiti i stavit ću još jednu koru čije ću krajeve da podvučem pod pitu i zatim ću iseći. Ono što je bitno, to je da ovi krajevi budu slobodni, tako da fil može da uđe sa svih strana. Sada ću da pripremim preliv. Umutim jaje i zatim dodajem jogurt. Posle njega dodajem kiselu vodu, prašak za pecivo i na kraju dodajem brašno i so. Sada kad sam prelila, dobro ću da protresem kalup tako da preliv može da uđe sa svih strana, a također ću sa nožem ovako ove proreze malo da raširim tako da može i tu da uđe fil. Na kraju ću pitu posuti sa semenkama. Vi naravno ne morate, ukoliko vam se to ne dopada, možete posuti samo sa susamom na primjer, ili čak ne morate uopšte sipati nikakve semenke. Pitu pečem na 180 stepeni oko 30 minuta. Nadam se da vam se dopada ovaj moj recept. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!